Umfundisi uNgidi lo wala emaqadeni ngaphansi koNyazi onguShembe njoba siyilana sisestation sesithathu ithempeli laqanjwa ubamkhulu kuthiwa iSembeka lade sisuka khona ngemumva bekuseKenani ePhalishini ngemumva kwaseKenani ePhalishini besisuka esazisweni emzini wokuqala wenyanga yezulu isuka ekuphakameni njoba sihamba njena ke sosuka la sisithele ngale bese siphumula futhi
isiteshi singale kuthiwa isegameni sidlula sithi xinti kancane kaShangase bese idonsa njalo ke ibheke phezulu ezolala khona kaHlophe eHomis. Lolu hambo esiluhambayo ngidinga ukucacise nje ukuthi njoba ibandla njalo ngalenyanga hamba phansi liye entabeni. Okokuqala kuyelwe entabeni kuyogubha ukuthi uShembe ubaba mkhulu wahlala noNkulunkulu ngo kusuka 1911 kuya ku 1912. Okwesibili lolu hambo mase sephezulu entabeni yilapho kuba khona ubalo jikelele phecelezi icensus. Lokhu sikuthatha phi na? Sikuthatha eminyakeni yo 1924 lapho khona sisedlakazi uthi uShembe namhlanje kukhona abantu basezulwini. Kodwa kayiqali ke lapho ke uyiqala kanje kwaqala kwafunda umthandazo inkonzweni yasemini. Waqeda umthandazo kwathandazo. Ngesikhathi umthandazo ufundwa abantu babegqaqele bengaminyene ngoba phezulu entabeni kuyashisa kakhulu. Wonke umuntu ngaleso sikhathi wayesafaka umnazarena lesifakile. Ninansuka ngaphezulu ekhanda lakhe. Kuyinkosazana imboze ekhanda ngenansuka. Kuyinhlasuthi imboze ekhanda ngenansuka. Kwamakhosikazi emboze ekhanda ngenansuka. Kuthe mase kuqedwe ke ukufunda umthandazo kwathandazo. Bamkhulu wasephatha inkonzo ke. 1924. Mayiphethe inkonzo. Njengoba abantu babihleli begqaqele. Uyakwazi ukubona ukuthi la sekhona umuntu osekhona eduze kwakho. Kuthi yaminansuku igcina la. Le lana angazi kabani. Wayiphatha inkonzo, wayiqeda. Kwaguqa, kwahlatshelelwa, kwathandazwa. Wayibusisa inkonzo. Methi amen. Ikhala ebezikhona kungakathandazwa zabuyela futhi. Kulesikhathi bethandaza kokuqala ikhala bezikhona zavala lalikhulu ibandla. Laqala ibandla langunaza. Waliba mkhulu kahleni musana kuba ngumsindi sesontweni. Ngiyazi udini enzi ingunaze ukuthi namhlanje kwehla abahloli basezulwini beza emhlabeni bezobala abantu esengibaphendulile baba amaNazaretha. Ngakho ke ngibe bese ngishilo ukuthi ke lolu hambe esiluhambayo kokuqala ubaba omkhulu wahlana noNkulunkulu entabeni bukhoma ebusuku. Okwesibili ubalo jikelele. Wayesethi ke ubaba omkhulu uthe uNkulunkulu njalo ngonyaka abantu akoba letha entabeni kuzabonke ibandla landa kangakanani. Ngiyabonga.
Ingqungqule emaphika abanzi magalela nzima kayibethi yabhakela ibethene nenkulu emoyeni isibantu yathela ngomposo weguzi ikhiphana amakhizane eyakithi sukume yaqholosha enye yasala ibhabhalele njengecela impinda umgadli kakhethi nakosazi wayukadlile dova amakhanda abanamagama nje kusasuzo wena napho usawuti uzongolozela abantu Unyazi Dabe ngathandi nokuyifakaza ngoba ifakaze ezihlwele sihayi senkondle evunywe zihlahla notshani umkhathi wayinalela ngenkulu inhlakomo ujijela umhlaba ngengcwele iziwa zomzinyathi sayithokozela abasemholweni bahlala amazozwane njengabemukayo besabizulu elidume phezulu kwamatabetulu labanyala abachathamba abanenhlanhla abaneshobolo bendlula icephu sebenyukubele benjengomncithi enhlana ofundo likhothe iqumuqaza qaleka cishe zabhoqoseka zimele njengamabunga bantu abangakaseme sitholiseleni ngomafuna nondwengede hlaba mkhosi yakithi bihlekisa ngendlukulise emanzini uyikhombe enqezi vele ekhombe eParliament njengophakimpi sibhadlazi segama liyalo ukuphuma emlonyeni linjengenkabi enqabuka ejokeni lithinzelwe inkosi yamaqadi yaligagula kwanyibinanzi kwabaningi sibhame sidume ngemuva ingane noyiqhuma ngaphambili sidutshulwe yilomlise eflathele ke kwamanzana amachophe ebheshu ingwich khwebe shawo umzukulu kaBombela okhomba abantu komathanda nhliziyo bayabekhanqeka wasala washawa ngumphotho balima phansi ngamakhanda njengabeswela amageja ogiye sekhosombeni izwe lanyakaza kwagiya ngamakhosi kwamnyama phansi kuyehlisa wayenyusa inkundla yaguga sidlala kanjani sidlalwe inkosi yakwaNgcobo yashishiliza ngesihlangu sothi ngesihihemu ubumhlophe ukhombe enyangeni ubumpisholo baya lapho ngingasikhona isilamula kanjani esilanyulwe inkosi yasemthandeni isophu kwenzelela idlala ngehemu yaqopha ikudla itho isiye ukela amadoda aqhuma sengathahlatshwa zikhala umqhelo ochonekeke enyangeni manje ngesichele gohlangeni ingcapha yasala noshenge eziqhu zibili esinye kungesommele esinye kungesomfungisi umanyalo sebakhosini ebandla luthi homi inkosi yethu saqina isidobe etshwaleni osukuma inyoka zagodola ziphupha ingomane ibekezelwa uthi ngisahlezi emhleni lathi dakwa usuthu kabinala usasuzoyikhotha impenge yomile ibuka liyagiyala yaphindelela njengomshanelo edlulela izishishini linjengelelanga imbuthume exakabothi
uzungu oludlaba bopiba umthetho wamakhanda kabanike imlomo abathe kuhlwela bamgqishazelela singweni ngizimo asazi ubuye lapha ngentathakusa sixwayiso nophosa ilume abathunywe kwanhliziyo ngisi babuya bengasahleki benqebuka bengabhontshiswa senganekwaneni kungeyamacala phenya sibona ukubaneka konyazi iqili lasezulwini eqili lasemhlabeni liphambi iphakanyiswa zebandla londwa izuthubulane emaqeleni unogolantetho oqinise ngoshembe ngobe nesigugu sokuyizibazelo wakhe ndaba bayishekelelisa henyuzwa balala behle lihlaze abaqumbisa lithe liphumela ngesonto basebehlisa ngehemfe emakhaya unkungwini ogubuzela amadodana esiqi ahabiya zabhena esabanokuliswa limenyezwe igama elibanzi ihluzi elikhamela dedela imkhovu yagijima yabhasha iyawubamba uvalo ngenkeshezane yamashiqe ithululwe imobenzi zasemthwalume hlanganisela yamampondo nomhlathi ekhipha amafehlefehle enhlwathi kanti liyazongolozela ubonya ibhodo lajikazisa imlenzana lakheleza makhahlambano uqhuba intwala ngewisa nje kanti uyondle yagubhisa uphakele omatindana abakhula ngamakhanda njengomuhlwa imfihle embulela ugcwensa kwabasemaphephetheni monyozelelo womuntu ebheke kwababovana uzobhula umbethe ngomhla wamasibula inkosi yaba inkonzo obhanse ngenyanga ensuku zevema 13 ubhansela uvubevula ngoqoko wayihlamba wazesula umntaka Pilato engeliqobela ibandla lifunde ezandla zomkhovu amathongoxo engesulela ubungcwele ngomahagana ibhubesi lasezulwini libambela goqa inhlungunyembe yayihlunga engqandaneni yabuyela nganxanye owenqumbi amabibe ebuye okhunjini ubhebhenene ubaleke namanandi eyifunda ngoba isibiziwe phambili qolo uhlupha ngokuvivinyela inzaca ungenkosi yamachunu ehaqwe unyazi elashwa intola usikisiki liyathuma liyashabashekisa luquza umacingwana ngogqozi wagiya waqephuza wangankehli igqizela umyeni ushembe ozwakala ngaphakathi abanye bezwakala emagwagweni sikhwilisa amaviyo segazini nangesisindo asifani nobhonga bhonga engiuqhubule ngawuqithisa ngawufumana ungelulu iphepha khanda libovu kubuthelezi nombimbi otatamisa ukukhosi wayewufaka endalini usokwalisa utsinini zombhojeni wayepho nqonqonqo babelana ngomkhosiboti ngekabenetheku zavolo kudla ubuthongo uvuka usuyindlobani uchakido qashaze ngengubo emhlophe yamphika yahambela eceleni njengesithunzi ushenge uya ngokudaladala amanazarethe esahungulwa umhlophe bembu wethu dlaleleni ngobunyoni ixobo obuqongelela boxabala sesizikeni lapho kungakhali ixoxo khona unombhonjolo ohlahlambe kwabenikhundla ubhuzile yeka abantu ngesidadada ungazuba bangela ukugonyuluka ummemezo oxhwalisa ibandla lanyukubala la njengengolo ebhodweni lenyamfoke sikhuluma ingqongqoselo ngasaphatheleli ngoba ibandla libambo lentulo diliza umthangala ubekelelwe iminyaka ndlela zimbili zibekelene siqanjwela ngalinye sinjengezabagqiqayo siyakuyibona yavuthwa kuqala enye ivuthwe yangamzila kabhisa obulala inyoka kanti enye ingangozi endala umuhuzuko wathatha umgudu wazephula wayifaka okhonjwaneni zawuhuli